chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabo igo cyo tebererie kindi kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated nabo igo box corrugated asibe igo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na Isano na Isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imiyo cyugo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Mugasomia mwancho murigirio Getembe Television karibu sana ase Ekeonga Chinsa Isano na Ibere chabono mugaso kere reri tukoria Jumatatu gose Jumatatu yo mweli kigima yo mutinyo yiga ogatano chitariki 20 na Isano nemo kiro amatuko agendete ko minyokana ukwanirie andonsi asore na bwigoni wongo kwarigane rinde tunyare gusanga naye ayo agendete ase Chinsemo nemono aiga ase enzi to ya Kenya nkoro kwa Matildah Obaigwa na Wilson Makori kurwa asinsemo yebe manyerero nabo yokora ase studio akabere nere Barnabas Ondari muncho murigereria nekirongo chaka nigobono umukonyi bo murai bwense anyarire ko momocha umusike eriga shagwa ase kogendera koralia siasa yokubagana aba Kenya kawo kona kurwa Chinsemo kurenseme yemo ime county ya Kiambu nigo anyarire ko abuna nigo umusike eriga shagwa agendrete konya kobeka kosake ndete kogaria omugwa oria obugesaku ogendete ko nikyo ase Chinsemo nabo igo nigo anyarete ko yakwana ega magiga yo moskeri gariga shagwa koraria buna abasani gose abaria bagotera kurasoro gongoro Mount Kenya banyarete gukora okumirana no mukonyi bo murai wense moske kidore kindiki ngati babasa koba bagotwara ribaga rinene ase Chinsemo chokorinde icinacho chingaki chioko reta omorembe na boigo gotuguterare siasa yobugesaku ayo korengana na mo deputy president moske kidore kindiki. Unaona watu wengi
Nimewaonya wawache madharau ndogo ndogo. Nimeona watu wengine wamejawa na kiburi. Wanaenda kutuongelesha hapa kama na kutulecture. Unatulecture ukiwa nani? Kwani wewe ni Mungu? Una lecture kila mtu. Una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa, una lecture kila mtu. Kwani wewe ni Mungu? Wewe tu, mimi nasema hivi. Ukitaka tuheshimiane, heshima ni mara mbili. Utuheshimu, tukuheshimu. Usipotuheshimu my friend, tutakanyang'ana na wewe my friend. Naona watu wengine wanaongea na madharau. Unatisha nani? Naona watu wengine wanatutisha. Mimi ukiniangalia hivi ni mtu ya kutishwa na watu? Tuheshimiane bwana. Tuheshimiane. Nao wanamuziki walikuja 50, mimi naita wanamuziki 500 wakuje pale Karen. Tujua utafanya nini? Ati unasema umeamrisha wananchi wasisikize nyimbo. Unaamrisha kama nani? Unaamrisha kama nani? Tuheshimiane my friend. Mimi ni mtu ya heshima, lakini my friend, if you come within shooting range, we will deal with you. Na mkiwaona muambie watafute watu wa kutisha huko nje. Sisi sio watu kidogo. Ukiona tuko slow hivi na tuko wapole, sio ati sisi ni watu pushovers. And don't lecture us. Don't lecture us. We are not your kids. Enda ukapeane lecture huko kwako. Tuendelee tusiendelee. Gusikabusio ni gobono mugavana wa kaunti ya Trans Nzoia Muske George Natembeya anyari kuboria serikali enyari kwenekia una yaire abakenya bonsi obosibole bori baire korengana ne katiba una nchere yamo yokoraga amakorwa mabe ali agendete kwenekiwa ase oburai bwa bono ka ukona korwa ase getigie chindege ime ya kaunti ya Kisumu ni gobono anyari kuboria una bari bonsi bagendete komuruto tachinga kechiga anamono ekero atari abisi bagendere kiagera ekirenga babwate nikyo kweneke buna abakenya bonsi banyarire konyora oburai obuya. Expressing opinions is provided for in the Constitution. And as human beings we are allowed to differ. We can't all be saying the same thing. If I say something that the government finds beneficial, they can use it. If they think it has got no value, they can ignore it. But don't get so angry to the extent of maybe wanting to silence those, in quotes, government critics. No. Let's not keep quiet when things are wrong. Let's criticize when it's necessary. And those who are on the other side, please listen. Don't bully. They should remain steadfast. It's a long journey. Nobody promised that it's going to be easy. All this was expected, but as long as for the interest of the Kenyan people and for the interest of the country, then of course we are going to walk the talk. The governor's office is where the governor is. Even here now, I can dispense business anywhere, but I think the order was a bit misunderstood. The restrictions about the place where I sit, not even the county headquarters, the office where I sit is where I cannot access for the next 54 days or so, but I can still operate from anywhere. I can even operate from my secretary's office. So really, discharging government business is not about the physical space. No. And in any case, I'm a field person. So even when I'm in Kitale, most of my time I'm out there in the field, serving the people out there. So I'm good. No negative. Nakora ase kaunti ya Nairobi nigo umugavana wa kaunti yo Muske Johnson Sakaja anyari kuboria abarai bari bagendete kugendereria siasa yoko bagana abakenya banyare kuirangora ase chinga kechiga nigo ariko yakwana yega koro ase chinsemo cha Kibra ime eye kaunti yo nekero agoteba egati yemechano eria abakenya bagendete gwetera chinga kechiga unabono enchara ime basokano eyo morero anamuna ase kaunti ya Nairobi teriko manya siasa guseteriko manya obogesa kunekero aboririe abarai anene mono omosike Rigathi Gachagua anyare kwenekia una onyare kubeka abakenya mo korende tari okobasarania. Utapata Mjaluo. Kuna ukosefu ya maji ya Wakamba ambayo affect Waluya. Iko. Kuna njaa ya Mjaluo.
tofauti na ya Mkalenjin. Our problems are the same. Hiyo fire ambayo inatusumbua inakuja inachoma jamii moja peke yake? No. So let us not allow ourselves to go that way. That's why, Your Excellency, we are grateful. We are grateful that you've come together with Baba Raila Amolo Odinga for the sake of the unity of this country. For the sake of the unity of this country. Na Nairobi ndio headquarter ya broad-based. Sisi tuko hapo. When you hear my MCAs, they mean it. Even before the broad-based, tulikuwa tayari tuko pamoja. Na unajua kuna mtu alikuwa ananipiga sana because hakuwa anaelewa kwa nini nafanya kazi na jamii zote Nairobi. Alitaka nifanye kazi with just a small section, and I refused, and I stood firm there because everybody deserves a chance. There's no child who fills an application form ati nataka nizaliwe Muhindi ama mimi nimeapply nizaliwe kabila hii ama kabila ile. Ukienda hospitali ukiwa na ajali utasema hapana, mimi na Ekeonga tu damu ya Wakamba peke yake, usiniwekee damu ya kabila ingine. So utakiwa damu ya binadamu. We are one people. We have more that unites us than what divides us as a people. Let us stay together. Mheshimiwa Tandi, thank you for being here. Please continue with that. Mwancho murigereria na korwa ase wizara yechisemi ni kubono ekiombe ikia balimu ekiombe ikia anat bono kyanyare kuboria abalimu anemo no bali bagokora emirimo ase chinsemo chia Kerio Valley banyare gwetigia emirimo gosigote na korwa kugenda ase emirimo ekiagira ni gobono oborendi bwabeire obokongo ase chinsemecho bakwerera egati emechando eri bagenderete gwetera nigo bagoteba eserikali teranyara koba gekwene kiabuna abatingeriwe oborendi anemono ekiro bakogenda koena na amasomo gose korokereria abana bare ase chinsemecho chibolete omorembe. As a union, we are in total support of what you've said. That from today, we are requesting all our teachers in the entire Kerio Valley to go back to work tomorrow. And we are giving the government, as he has said, 21 days. If nothing will not have been done with the security of our teachers, then we'll go back. We withdraw our services. So naomba walimu tafadhali kesho turudi kazi, lakini serikali isipofanya vile DIG amesema, walimu wote watarudi kutofanya kazi, kwa sababu sisi tunapenda kazi yetu, ndiposa tukajitolea kuja kufanya kazi katika eneo hii. Tunapenda wanafunzi wetu. Nafikiri sisi tulifunga shule kulingana article 26(1) of the Constitution. Right and security of a teacher and safety until their security is guaranteed. Hiyo ndio tulifanya. So kwa hivyo nataka tuambie serikali, we are giving 21 days. The whole culprits to be apprehended. If they are not apprehended, after 21 days, we are withdrawing our service as teachers. Yeah. And I was scared. We are giving 21 days. Tunapenda siku 21. Iwapo serikali hawatakamata wale walifanya uhalifu hiyo, that is walimu atuna. Goskabosyo ni gobono mawaziri wa madini Omoske Ali Hassan Joho anyare kuboria abakenya banyare kwenekia chinga kechiga ekero gwatananekana kogenderete kwenekiwa asegati ya barai abanene imeye serikali tibabasa kungainwa korende banyare kurigereria egati ya magani ari abo babwate ayega nigo aringe kuyakona korase county ya Baringo ekero aringe kwenekia bona amangana yokoiya amagena agenderere ase chinsemecho naboigo nekero akoboria enjira yogosira gusekero aringe kurigereria enjira yogosira abamenye bechinsemecho iribanyare kwenyorera engeri abo korwa ase okoiya amagena gose mining. Sasa mimi nataka mjiulize, huyu mtu ambaye anawachocha mweke insecurity is for whose interest? Umeelewa? Atawapiganisha tu, kuna watu hapa there must be some interest, because otherwise people should be focused. Kama hii sasa tufungue ingine na ingine ili watu wapate nini? Pesa.
si ndio? Watu wapate nini? Pesa. Wanapoajiri waangalie maslahi ya wamama sana. Hawa ndio wanachunga jamii, hawa ndio wanalisha watoto siku hizi, na tukichunga wamama jamii inaendelea. Atalisha mama, baba atalisha watoto, na kila mtu akikuja nyumbani atapata kitu ya kukula. Tukasema hii karatasi inaitwa license ni kubwa aje, hii haiwezi letwa kwa siku moja. Lakini sasa vile umekuja leo, tunaona kama watapata license na watashindwa sasa kitu ya kutueleza, kwa sababu kila siku wanatuambia hatuwezi tukaendelea bila license, hatuwezi tukaendelea bila license. Lakini wakipata license leo watatuambia nini? Si lazima waanze kesho. Waanze kesho, tuanze kula kabla hatujaenda bana. Mwancho murigerera nakorwa ase Chinsa mochinde nigo omojumbe ojuja omanyekanete buna omoske George Koimburi anyara gutoka ase omugondo wechikawa imambi ya rero magega yokobora korwa ritukore igoro ekirakagire buna nigo anyarete gochererwa ekiraringe korwa ase ekanisa korende engane yo nigegendete gokorerwa obotuki nekero abanyanyimbo bachakire kurigereria bamanye ningi ikegendereta yo naenda mange nyore wetera ase mitandao ito ya kijamii Facebook buna Getembe TV Chinsa mochia YouTube buna Getembe TV na boigo na boko enyorera yo naenda mange aso wesomera wetera esimi yao ya kopoko ekero kwenyorera app yako ya Getembe digital app mwancho murigereria ayo naenda mange to yanyore ase Ekeonga Chinsa 10 charero marago bakorinde ase egekekere bosio ligo ngumwarigania DJ Reels na boigo Nicole wasoe aiga ase nchira eyamo yogo kogokia na matera amaya litukeriga aria Jumatatu nchengero kwa Matildah Obaigwa yenda gutigara ime ya Getembe TV chinga kichonsi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyurangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.